Voin April ni som paruk sang ni som ni pakhat khan kalimiawa sunna kongzo huai hot ania kalimiawa thi to mi som thum chuang ramta na nunna chanta tele anchung khat laina te torpuina kongzo ani chumalam ve khan ta han boya kongpuya helmet khum lo anen diknual ti hriat ani boka nimin April ni som pangale Voin April ni som paruk lama ta han lam boruak athari nia hriat ani Nizan April ni som panga sang ni som ni pakhat lama tamu kho chung hun then khata silai ri hria zeu tu roma tu kin April ni som paruk lama silai ri hria tur om zeu na in chun lamai ro chuan thom dang engma hria tur om lova kho chung mi ve wak an re hle ani nimin pia April ni som pani nia tamu kho puya in ka na awang khan sipai ten an rin hlel in then khat an lu chil nual kha nia hemia wang hian aram ri India lama mi sing chuang zet an tlan chiania hriatani nizan April ni som panga khan Chin state falam khopuya sipai ten zana mi khwal an dapna kongzo na man thin lukhum indan na silai mokor somli muin kumsom ni le palimi tlangwal chung lian mang chu manania hemi chung changa ko thanupa ten an boi pui meka February ni somni le paria sang ni somni pakhata kongzo apo khan mi pathum an man to ani tukin April ni som paru khan sagai region kata khopuya tuin the lo ngoi renga norna an huai hotani Myanmar activist te chuan nimin khan sipairo relna dulo na lantirin bloody protest an neilea nor huai hot zinga sipai kutwara thi te pualin kothlera rong sen thein sarkar office rang sipai sarkar dulo na thu rong senin anjiak boka khopui sang bloody protest si mi puiten an zoma khothen khata chuan kongte zoin sipai ten an hren mek an ram shwai tu ong san su chi chua tura phu na thuziak te an kengani nimina nor hoi hot na sanga hian sipai ten na in nor buaina a thlen thom hriat ani lova hemirwal hian sipai ten broadband internet le mobile data service an hreka wangin information kim changero hriat ahar sa hle thungani tholenia tanga inrin ni thleng hi Myanmar New Year holiday thingyan ania hemi chung hian activist te chuan sipairo relna dulo na lantirin kong sanga nor hoi hot antumani United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet chuan Myanmar chuan Siriaram tual chung buaina din munang ato chhomai a hlau thonom tia soya thlani chung chu sipairo relna dulovin mi puiten nor an hoi hot toa nor hoi hot zinga jasari som chu sipaite kutuarin an thi toa an zinga hian naupang somnga chuang an telani heti lai hian mi puite hian ni tin nor an la hoi hot chunjom reng thawani bachileti chuan Syria tual chung buaina nasatak thlengang kha Myanmar hian aton chho ka hlawani ti na soya kumsang ni som pakata Syria ram chunga buaina thlen wang khan tual chung indo na a thlen pha kumsom liam ta chung khan ram chung buaina thleng wangin mi nuai li chuang an thi ba ka mi makta doi ruk chuang chu himna zongin ramdanga an tlan chiat pha bokani sipai sarkar du loba nor hoi hotte chu tun haya helpol then khatin an thlop thu soin sipai le police te po an beizui ani hei hian buaina na sajok chok chuaka civil war a thlen pha hlau thon na po alian so thle ani lal kham lo sipai lal general minong hlai hi kumsom ruk le panga ani toa a pension a hun to chungpo a chol du mi alwa wangin a pension kumpo kumsom ruk le panga ti in ati danglam tira kumsom ruk le panga atlin hnu le zela po president prime minister ang thunei na chan atum le zel hi chu Myanmar mi puite tan awan duai thla kani a tho party la artelu konin namen lovin chawraw ek an thai tak sia wangin ti ngam lo engma ka nei lo ti tu hian a ho tenen sual rong an bol me kani azar lo zo tum phet rul ril ru puchin rul botarate wale wang ho la hian heti khopa mi puite thisen alwan to poin setana le hitlara po in ati hial tur sual sipai ho hi an lo la tan theinia mole sual sipai ten thuneina an pong lak nu loka health department atangin doctor rualten sipai tedin state administrative council sarkar chu CDM mangin ando dal ngala Karlova department sang ten an ranzom ve ngala
mi pui te point an ron thlop nga la wangin rampum huap CDM chu a hlo tling hle maya za som ko le panga in thlop a hlo nga la ni CDM movement shoi tu zinga pakhat CRPH minister Joe Wai Su chuan sarkar ro rel zongjong hi CDM wangin kan chol tir thei de uvek to ani atia total ben angin kan chol tir thup thei ani ati bokani sipai ho hian mi pui sarkar an nam thluka tangin ni som sari achuang to a sipai le police ti lo chu eng sarkar na thokma athunun theilova sarkar dam do in a chol thupa sarkar bank le private bank an hong lova ram chung in kalpo na ber railway service staff te CDM an lu veka wangin rail pakhat ma ala chesan lo bokani banking lam phei chu CDM wangin midang po anai o in lo tho tir don ta se technically in atlin chuang lo shimshima dam lo khir tak tak en kola emergency a dam lo zai ngai oti lu pui tur chuan an sipai doctor te thiam na in atlin lova an mi man rap thlak taka an ngai sak nuwa thi te ruang lo postmortem hi an thiam tok ani mai CDM thlop tu mi pui te chunga sual sipai te nun rong taka che dan hi ni tin hian arap thlak zel ti mi pui ten kan hmuwa sipai sarkar chunga ingti kong zong mai in rin na nga ngam po ani to lovani sarkar po ani lova mi pui te thunei na thu sak tu suam mang rualan nia mi pui ro hlu Myanmar leilung hausang na zong China le Russia hne na shal ral veka an mani SAC chau ham that tum hian engram main ala pompui lova an pathron China le Russia point alanga pawin asiat puina recognition ati chuangam lo bokani Myanmaram kumthar hi April ni som pasari hi anidona an nga hlele mem kumthar muana na an man thin Myanmar traditional water festival po manglei theilovin CDM symbol in alwa lanta a tui the ku thininga chung o thina nia ma se kumin chu sipai ro rial na du lo lan tir nan man anidon thungani US President Joe Biden chuan May ni khata tangin Afghanistan a US sipai te chu la chuak tan donin America in ado reiber chu ti top ani tur thu asoya White House a thu soina anaya Biden chuan Afghanistan a US thil tum chu tun hnai chowa achiang chotial tiala September ni som pakhat sang ni kalta a Al-Qaeda tena United States an bei chama chia US sipai te chu lak chu avek an ni tur thu asoya ni ne na changchiang silova US in hnuk dok hian America chuan a hlo chamna apomanga ngai theiani tein analyze te chuan an soi thunga he indo na hi kumtam tak kalpui tura ruam man ani lo shimshima be kan to ka tum nein indo na kan ma chona kan tum te kan ti hlo tling to tein Biden chuan soin Al-Qaeda leader Osama bin Laden chu kumsak ni som pakhat khan American sipai ten anti hlum to thu asoi bokani indo na top thelo hi ti top ahun to tein Biden chuan asoi boka Afghanistan indo na khan American sipai sang ni zali somli le pariatin nun na anchana sum dollar trillion ni chuang sen nia ngai ni in kumsang ni som pakhata indo wanglai khan Afghanistan a US sipayom nuai khat an tling bokani Afghanistan a American sipai da laya US President palina kanitoa hemo phurna hi President pangana hena hlan katum lo tiin asoi bokani Brussels NATO official tenena meeting nei Secretary of State Anthony Blinken point US ruam hanang thovin May ni khata Afghanistan chu an chua san ve tho tur thu an soi boka Afghanistan President Ashraf Ghani chuan Biden nena anin biak thu le US thutluk na chu aza thu soin Ghani chuan kan tho pui US tenen kan thok ho zelanga US le NATO tho pui tenen inrem na aom theinan kan thok ho zelang ti na soi boka April ni somni le palia Istanbula Afghanistan chungchanga conference nei tum ani boka heta hian United Nation le Qatar te po antel dona ma se Taliban te chuan he meeting a hian antel lo tur thu soi thungin Afghanistan atanga foreign force tin te an chua felvek ma chuan meeting nei na tel antum lo thu an soi thungani Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan United States chu tam hun laya inrem na an siam te za turin angena inrem na kan siam te kha ti hlo thlin ani chuan
har satna dang te hi chu chin fel ani yang inrem na kan siam te ti hlo tlin ani lo chuan har satna anasa zualang ti in a soi bawk ani